U Petrinji je danas nešto posle 10 časova tokom radova s krova pao muškarac koji je od zadobijenih povreda preminuo, javila je policijska uprava Sisačko-Moslovačka. Pre toga dvojica vatrogasaca su danas povređena na terenu pošto rade u teškim uslovima, pa je ukupan broj povređenih vatrogasaca 6. Vatrogasci su radili noćas, a nastavljaju i danas da rade na uklanjanju oštećenih dimnjaka, sanaciji krovova, uklanjanju crepova, osiguravanju ruševnih mesta i drugim zadacima u cilju spašavanja i zaštite ljudskih života. Petrinju i okolna mesta u Hrvatskoj je prošle nedelje pogodio razoran zemljotres koji je odneo 7 života, a 26 osoba je povređeno.